Hello guys, good morning. Welcome to my new vlog. Damanta kasni tila tibi bakade ka tarik jong o panai November ta ka winter kala sedang mo mata ka jing kriat ru kala sedang te ni welcome ya kene ka winter hapo ka Meghalaya artot ngaru samantang ngala ada welcome ya ka winter nomor bentang kadang chu nga ayo pangjorho Dalam kumba I welcome song lah ne welcome speech ya ke winter da kajing pangjar ho but unluckily ba mentakasnya wat pangjar ho makenar ngedan kanong palang bat like pen kuja gitu ke lum cintap jong ka palang snong jonge kalang padur kia pen baik mentasnya pernyali pen kuj ta kajing bomban se nga don bru ba like sata wada yok pang jarho makenaro nge hap like he kadang kam paji na kasno chungi khandiat ba hap like sa cloud mentang nak don nak ka pintang athar ka ba nih kalau sekarang kita kata jegran oh kalau longkang kerja mata Nama la slam kajing penkoya ke dom citap. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? Tematah lai kumpa kat ars tangi kundu te ngilayat pancahi mentawara belataj ngila ada merupakan penkoj barak dengan pemca no mentah teh mentang penkoj kajaka pemca hangna mentah ini syok penkoj coba kejepah Dakjo sedang iban kerwet banyak tok ya gajah ni teki lang kemai dang ya kadang ya bam ke hatai teki lang kepada ya ini ke marchadin dang ya bam cacwai mo Hey guys, good evening. Mentang ngedang show ada perkut kena berok ke bentah. Namar bahasnya tasde kila deka ngiwan kasdeka sni pakai padar kewan kerku hakene ka alum jikdat so kene ka balang snau jengeta kasih palai ka la deka palai jengeta ngela ada ni batet kut kine berok ada pelkot alum jikdat jong deki kane mata ipa jonga kadai
sana te na dapat kini atlet ke kon ke hanan te la kemba nhiều năm là nè pas năm ấy cũng tu hi kala dan pai pa chunga ila klat menta và na kan mo và na do va song class 8 là nè kelas 9 kom tahi dengan bekla perba kelas ipa keteknya hadu menta ni klam don kepa di don pangime te la don pangime la biang la long kumba la don ketaki nong yarap nong kersan kinong ai men sem kinong nang kinong krau ta hot kadai ka jungdu ka ba krau ki yau kepa yang sam ngam ong syo ba adu kata kataka jing sosi kataka jing ko thang namar mata la ayat kumba khandai snam ye ta kala long kunto hemo la ano ban ong ba la klet no barok kita ke jing sosi akato kasni tang ba ngampat data barok namar ki kidang bun ha kidang ke jaka bamong hangna ngan sawan ai kum to ha ka nge balang imat nge wan bu sentu nge wan pen khuj paro kene ngan sawan biang has nge balang hang ne ngan sawan bu sentu ngan sasaj khuj ta namar ba artan menta ngamra re ka berti ngamra re ki brot ngamra re sabon te ka sko yang apan sopen khuj na shuya tang ka ba baka tamne perbangila dabam jahang tei katam kumba ark tang he tengala shu pun khoj malu mala kataka lum jeta bipa ta gedrangan lik phai no he namar ba mental aran kumba ar baje dengan pen kono ya kana ka vlog video junga menta hang ne rengkar badipa rengkar bad persar rengkar bad kadai ti hang ne baro Namara kita kia perlok senong jonga kila leit thai no namar ngila dap pen khoj baro kena kalum jetab jong ka balang senong jong ka lang kader setengah marwai ba don hane ngala ting ha manta ngala ki ru tang ba ha ba le video ta har show pen e ju ba re ta wan mot kum ta ngam ting ra ngam nge jari ta ki ksiki krai kum ta nan pen ko da kena ka vlog video jonga ta ngakar mas kamba pi ladat ngotra ya kena ka vlog video sung bahasa lagi kena ka video lada pikwa aban komen ro sung bahasa komen nanto harum ta balada pikwa aban subscribe tengah ai kuble shibun ya kita subscribe mo ta tata do pengen saya kedua ke we pergi vlog video ke bawan salah silent la sengi ngam tebra tang ba ngan sa penmi he ke vlog video lada khamduna kata ka jing serendang junga kata ka jing set khomot junga ta namar ba mentala ars nge la thia baro ars nge ta tang mentala nge ha jing bom ben se tang wan hang ne ta kuble shibun pilai pe jadu kene ka minda jadu kene ka kenta ta jadu ngin second do akawi ka vlog video kuble shibun thanks for watching